Ari nyaman di santri. Di sore yuk tojo ajar. Pak Mas Roni ya, kenapa Roni ya? Bukan Joko Widodo Roni sampai kok. Aduh, apa yo? Bawa apa geger ini? Cendera kan bawa dia anu juga kan itu kan. Aduh, pula berit kenangan deh. Malah geloro berempat sambatan. Seradi rekon. Ori re lagi lari persempatan deh. Ya biasa deh orang ki ceracer. Kali bro, tak sengaja sih ya bro. Oh iya maju lah numpun tuh kau mi option. Oh dia. Kenapa kan? Mak delegasi sibuk sekali. Ya jor, njo tak jual tapai itu kan. Ambo udah kok ya ajar kok seganggu. Kan, Oi, oh malam babi, dia ayo kau sunyut. Piran, apa artinya sunyut kan? sunyo tua orang si paling ganteng sedunia. Berarti ban bagus ban yolok sujud bigai. Oh dia. Iya. Oh, berarti menggenteng kok enggak bisa semi berarti ya. Oh iya nga Agus Asmi. Wah asli pad. Sip. Sia, penggulan kek. Ongkuan kok tak kira lecek jenang tenang. Padan gue sesmi se dek lemah banjiran, mau dapat taciin mainan kan? Maksud tadi pada lagi endo. Yo bagi kok nyaman kan ini kira. Mulai kiai lagi ya, yo wakwawi kok. Halo guys, balik lagi di channel Odeng Mireng. Subscribe. Subscribe pas, mula nikoro subscribe mun seneng, oke?